Reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka nongere mbifurize kumerwa neza nshuti bavandimwe ba Karimba Official. Tugatuma studio aka kanya tariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere 2026, tugarukanye icyitwa update, tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano ku murongo wacu mugari uraje inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Ni byinshi biba biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biba bikomeje kugenda bitangazwa ku isi muri rusange, ariko twebwe twibanda mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba cyane cyane ku ntambara ikomeje gusakiranya uruhande rw'igisirikare cya AFC M23 ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Urugamba rwongeye kuba urugamba ndetse kandi urugamba rwongeye gukomera cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'umutwe wa M23 ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Amakuru mamo tukuzaniye aka kanya biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uwitwa General Hamuri Yakutumba akomeje kugaba ibitero bidasanzwe mu bice bitandukanye uruhande rw'umutwe wa M23 wigaruriye. Ibi bibaye nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 gihunze umujyi wa Uvira kikerekeza hafi y'isanganya ry'imihanda ihuriwemo na Uvira ndetse kandi no muri Minembwe. Amakuru dufite aka kanya biravuga yuko Hamuri Yakutumba yagabye igitero kidasanzwe afatanyije n'abawazalendo bagenzi be mu misozi yegereye ahitwa Remera, ndetse nk'uko amakuru aturuka muri bice akomeje kugenda atugeraho bikavuga yuko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo batandukanye by'umwihariko igisirikare cy'u Burundi wazalendo bakomeje kugaba bino bitero ku ruhande rw'umutwe wa M23 bagamije kusubiza inyuma muri pozisiyo zose uherereyemo, nk'uko amakuru ari guturuka muri bice akomeje kugenda atugeraho. Bavandimwe ndabwiza ukuri ko urugamba rwongeye kumenetse kandi ndabwiza ukuri ko urugamba rwongeye guhindura isura ku rwego dasanzwe bitandukanye nubwo twabitekerezagaho. Ayandi makuru adasanzwe kandi turibuze kugarukaho tukiri muri Sud Kivu, turagaruka ku misada idasanzwe y'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse kandi n'abandi bafatanyabikorwa bivuga yuko n'abasirikare ba Tanzania bari kwerejwe mu misozi itandukanye yo muri Minembwe. Amakuru atugeza aka kanya nuko mu Bibogobogo hakomeje kwerezwa abasirikare benshi b'Abarundi, ahani nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi FARDC n'abafatanyabikorwa babo bavuye muri ariya mu bice byari muri Powezero. Nyuma yaho bakaza gutangaza yuko ibice bya Powezero babyikuyemo kubw'ubushake bwabo. Ibingibi bakavuga yuko babikoze mu buryo bwo kugira ngo n'ubundi bamenye umwanzi ibice aherereyemo ngo hanyuma babashe kuba bamugabaho ibitero mu buryo bwa kinyamwuga. Ibi turaza kubigarukaho nyuma yuko kandi uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB rwatangaje yuko ruri guhiga abasirikare bagera kuri 500, abenshi muri bo bahunze urugamba, bikanavuga yuko abenshi mu bari guhigwa bari no ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru aturuka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi biravuga yuko mu bice byinshi bitandukanye byo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi byaba ari mu bice byegereye Makamba, Rumonge, Muyinga, Ruyigi, byaba ari mu mujyi wa Bujumbura n'ahandi hatandukanye, biravuga yuko hakomeje gukorana hagati y'imbonerakure ndetse kandi n'izindi nzego zitandukanye ziyoboye cyitwa societe civile kugira ngo harebwe buryo ki bamwe mu basirikare baturutse urugamba ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bashobora kuba bafatwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Aya ni amakuru akomeje kugenda atugeraho, aho bigaragara yuko ibintu bikomeje kuzamuritse kandi bikomeje no guhindura isura, ariko nanone nubwo habayeho situation yo kuba abasirikare b'Abarundi benshi muri bo baturutse urugamba cyane urugamba mu gihe bwari rukomeye mu misozi ya Sud Kivu cyane cyane muri axe ya Uvira cyane cyane mu byerekezo bya Nosanje, Ruvungi n'andi atandukanye, abenshi bakuyemo impuzangano zabo bagahungira mu bice bitandukanye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo no mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko igisirikare cy'u Burundi FDNB impamvu nyamukuru bohereje abandi basirikare bagera ku 1012 ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu misozi yo mu Bibogobogo. Uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi nta wundi mugambi bafite, umugambi ukomeye cyane bafite no kongera kubura cyane imirwano ikomeye hagati y'uruhande rwabo ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. Ibi bibaye bikozwe kandi n'uruhande rw'igisirikare cya FDNB bitangaza ndetse kandi bivuga yuko uruhande rw'umutwe wa M23 cyangwa se intare za Sarambwe nk'uko bo biyita mu buzima busanzwe, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko bagifite gahunda yo kwigarura ibice byinshi bitandukanye byo muri Fizi ndetse kandi na Karemi. Bikavuga yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rwiyemeje gutabara ubutegetsi bwa Kinshasa mu guhangana n'uruhande rw'umutwe wa M23.
Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'iki gisirikare cy'u Burundi babikoze nyuma yo kumenya amakuru akomeye cyane yuko uruhande rw'uyu mutwe bari kwegeranya imbaraga zishoboka zimbitse kandi zeruye zo kugaba ibitero mu misozi yegereye Karemi ndetse kandi no muri Fizi, nk'uko amakuru ari guturuka muri bice akomeje kugenda atugeraho. Nshuti bavandimwe bakadasohoka rero ndabwiza ukuri ko ibintu byongeye kuzamanitse kandi ndanababwiza ukuri yuko ibintu byongeye guhindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi niko bikomeje kugenda bikomera cyane. Turaza kugaruka kandi mu misozi yo muri Warikare tubabwire uko situation ihagaze. Warikare naho ibintu bikomeje kuba bibi cyane kandi bikomeje kuzamba cyane cyane mu misozi yegereye ahitwa za Kasopo hagabwe ibitero ku munsi w'ejo. Ibi kandi bikavuga yuko ibi bitero byashegeshe bikomeye uruhande rw'umutwe wa 23, nubwo nta makuru mamo y'abasirikare baguye muri ibi bitero byagabwe ku birindiro bya 23 mu misozi y'Kasopo, ariko biravuga yuko ibi bitero byashegeshe bikomeye uruhande rw'icyama cy'umutwe wa 23. Nshuti bavandimwe bakunze akadasohoka rero ni mu gihe kandi Ibutembo naho imisada y'abasirikare ikomeje kugenda ihoherezwa uko umunsi ugenda uzaza undi, bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje guhindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Ndababwiza ukuri ko urugamba rukomeje kuba ihuzunse kandi ndanababwiza ukuri ko urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane. Amakuru mbamo kandi yandi dufite aka kanya turi buze kugarukaho mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, umunyepolitike witwa Sesi Kikuni yahunze igihugu mu ibanga rikomeye. Ibi byose turaza kubigarukaho tuze kubabwira icyatumye uno munyapolitike Sesi Kikuni ahunga igihugu. Turaza kubigarukaho kandi ibi bibaye nyuma yuko uno munyepolitike Sesi Kikuni yakomeje kugenda avuga byinshi cyane byimbitse kandi byeruye, bivugwa yuko uruhande rw'abanyepolitike b'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bamugishaga uruhindu bamushinza ibikorwa bitandukanye birimo ibikorwa by'ubugambanyi ndetse kandi n'ibindi bikorwa bitandukanye byo kutavuga rumwe n'ubutegetsi buriho bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo n'ibindi bitandukanye byiganjemo ubugambanyi birimo gukorana bya hafi n'uwitwa Joseph Kabila n'abandi batandukanye barwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Nshuti bavandimwe rero twihuse cyane ndetse kandi twikomereje mu makuru adasanzwe, ndagira ngo dutangire muri ino nkuru idasanzwe. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko General Hamuri Yakutumba yatangije ibitero bidasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23. Amakuru mamo bikavuga yuko ibi bitero byatangire mu misozi yegereye Mayamoto, Kingwengwe, Remera n'ahandi hatandukanye. Ibi bitero rero byatangijwe n'uno mu General Hamuri Yakutumba cyangwa se n'abandi ba General Optokarame ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC cyangwa se Wazalendo. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko byatangijwe mu rwego rwo kugira ngo uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 muri pozisiyo baherereyemo zose babasubize inyuma. Bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibintu bisa naho byongeye guhindura isura ndetse kandi bisa naho bikomeje kugenda bikomera cyane uko umunsi ugenda uzaza undi. Nshuti bavandimwe rero bakunze akadasohoka kandi bikavuga yuko Hamuri Yakutumba nyuma yuko atangije ibi bitero biravuga yuko hari imisada y'abasirikare ba FARDC ndetse kandi na FDNB igiye guturuka muri Uvira igafasha uyu Hamuri Yakutumba kugaba ibitero bidasanzwe ku ruhande rw'umutwe wa 23. Ibi biri kuba kandi nyuma yuko n'ubundi uruhande rw'uyu mutwe bo bakomeje kwicuma bigira mu misozi yegereye Kamanyora ndetse kandi na Bukavu, nyuma yuko bari kubona yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC basa naho ingoma bazihinduriye imirishyo cyane kugaba ibitero ku ruhande rw'uno mutwe. Amakuru mamo ariko bikavuga yuko urugamba rushobora kuza gukomera cyane kandi rukaba nihurizo mu gihe uruhande rw'umutwe wa 23 rwari rukomeje kugabwaho ibitero mu bice n'ubundi bahungiyemo bahunga umujyi wa Uvira, nyuma yuko Leta z'Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikomeye bitangaje ko bitifuza yuko uyu mutwe uguma mu mujyi wa Uvira. Nshuti bavandimwe bakunze akadasohoka nababwiza ukuri ko ibintu bikomeje gukomeretsa kandi nababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kuzamba. Amakuru yandi rero aturuka muri Sud Kivu, uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB rukomeje kohereza imisada y'abasirikare benshi cyane, bikanatangazwa yuko abenshi bakomeje koherezwa ari abasirikare b'abakomando bakomoka ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB. Amakuru mamo bikavuga yuko aba basirikare biteguye kuza guhangana ndetse kandi bikomeye n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe. Nshuti bavandimwe
nshuti bavandimwe bakadasohoka rero ibintu bisa naho byongeye guhindura isura ndetse kandi ibintu bisa naho byongeye gukomera cyane. Ni mu gihe kandi bivugwa ndetse kandi byemezwa yuko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 33 impamvu FARDC, FDNB ndetse kandi n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye bivuga yuko na Tanzania irimo ng'impamvu bakomeje kohereza abasirikare mu misozi yegereye hano muri Sud Kivu cyane cyane muri Fizi, nuko ngo bivugwa ndetse kandi byemezwa yuko uyu mutwe uri gutegura ibitero bigomba kwibasira uyu mutwe muri pozisiyo zegereye hariya neza cyane mu byerekezo bigana hafi neza cyane Ikaremi ndetse kandi no mu bindi bice bitandukanye. Nshuti bavandimwe bakadasohoka bakunzi bacu, ibintu bisa naho bikomeje gukomera cyane kandi ibisa naho bikomeje guhindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ruhande rw'umutwe wa 23 ndetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC rukomeje kuba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza ndetse kandi uko urugamba rukomera niko rukomeje kuzamba ndetse kandi no kuba ihurizo ku rwego rudasanzwe. Nshuti bavandimwe bakadasohoka, icyo mba ngusaba wari kubana nanjye ufyonda kuri subscribe, like, share, comment aho bigenda neza no bitagenda neza ukatubwira, maze ubundi natwe inkuru nyamukuru ku kijyanye cyitwa updates zidasanzwe ujye uzigezaho mu budasa bwimbitse kandi bweruye. Amakuru yandi rero akugeza aka kanya kandi yizewe neza 100% nkuye mu bice byinshi bitandukanye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, yavuga yuko imisada imarepe imisada mu misozi yegereye ahitwa z'amahungu muri Butembo biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko igisirikare cya FARDC kiri kohereza imisada n'imisada bivuga yuko yiganjemo n'abasirikare ba FDNB, abacacu baba Black Water bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo ndetse kandi n'abanyatanzania biteguye gukura uruhande rw'umutwe wa 23 mu bice byose baherereyemo byo muri Rubero cyane baturutse muri pozisiyo za Butembo. Bikavuga ko imisada igomba guturuka hafi ku muhanda RP 1333 uvuye i Butembo werekeza ahitwa Rubero, nk'uko amakuru ari gutukamira bice akomeje kugenda atugeraho. Nshuti bavandimwe rero ibintu bikomeje gukomera cyane, ariko nanone hari ayandi makuru bivuga yuko natse kandi byemezwa yuko nibuza abasirikare batari hasi ya 29 ku ruhande rwa 23 bahitanywe n'ibitero byarashwe n'indege za drone CH4- nk'uko amakuru aturuka muri Warikare akomeje kugenda atugeraho. Bikavugwa yuko imisada y'abasirikare ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ikomeje kugenda yoherezwa Taweza, Ishunga, Motakato, Kibua ndetse kandi n'ahandi hatandukanye mu byerekezo byo muri teritwari ya Warikare. Reka mbifurize amahoro n'imigisha, ariko nanone mbifurize kumererwa neza. Amakuru yacu nakagaruka jya wibuka kwikora subscribe, like, share, comment aho bigenda neza no bitagenda neza utubwire, maze ubundi natwe tugarukane amakuru meza adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri Karemba Official, umurongo mugari urarwitinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Murakoze cyane nshuti bavandimwe, muryango mugari w'akadasohoka. Hasta la vista.